Helo. Bach yn hwyr, shower. Croeso i'r stream. Pwy bynnag sy'n na, dwi dal yn da Streamlabs yn iawn. Batman Forever. Dwi'n gwybod y game yn god awful. Nes i'n dall faint o god awful tan oedd o. Ddoe. So... Dwi'n mynd i chwarae bach o... Microphone. Chwarae bach o... Dwi'n meddwl... Top 3 worst SNES games of all time. Batman.
hwn ydi original Batman Arkham Asylum. Bydyn. So fe, o'n i'n ystyried chwarae fo. Os ni wedi dweud hir a naw, na i chwarae Donkey Kong y lle hwn. Oherwydd, dwi newi chwarae hwn 5 munud yn ôl. Dwi'n bach yn dyfaru dewis o. Hwn yn hollol god awful. So, mae gan gyd i dewis. Ydw i'n chwarae Batman Forever, sef un o games gweitha'r SNES erioed, ta dwi'n chwarae Donkey Kong Country, sef un o games gweitha'r SNES erioed. Gyd i ddewis. Tan dwi yn neu can o Guinness yn cwpan. Na i sticio hwn o'n chydig. Cos dwi'n licio sut maen nhw'n deitha chdi beth i hein. A efo hwnna. Edrych mwy Batman i. Batman yn gwn na. Smoke pellets. Oce. Dwi'n dewis ein. Flash pellets. BTCR. Bactar. Gaspray. Cape Morph. Hwnnw sydd y Batman yndi. Ti'n meddwl allai ddim speedrunio Donkey Kong? Ti'n meddwl allai ddim speedrunio'r floaty mess na? Na i sticio hwn. Got cape off fatha Batman. Nes i trio cael yr trio ffeid allan sydd wedi streamio trwy'r VR headset a fi'n gallu gweld y chat sa'n streamio. Cos o'n i'n really fancy. Sbia. Urgent, emergency, ban, transmission, source, Arkham Asylum. Two-Face, a stage of breakout from Arkham. Hwn yn union, wel gem Arkham Asylum yn best ar y gem allan ni. So dwi eisiau subdue inmate riot and restore order. Iawn. Problem mwyaf gem ma, dwi'n dweud, cael gweld o'r Math Jake gyntaf. Mae o yn side-scroller beat 'em up, ond mae efo controls Mortal Kombat. Felly mae gennym fi y face buttons ydi high punch, low punch, high kick, low kick, a block ar L1. Sydd ddim yn swnio'n... Sydd ddim yn swnio mor ddrwg a hynna dweud y gwir tan... Oce, dwi'n mynd i chwarae fel... Dwi'n gwybod be'n neud efo yma, ond dwi'n mynd i chwarae fel nes i chwarae o tro gynta. Mad Ned efo yna. Hold on. Dwi'n mynd all pan mae hold on, cos cartridge game di. O, pwy di boi yma? Mad Phil. Ti'n lle dyn y pobol Mortal Kombat os hwn. Siarad os audio chat a webcam wrth i ti chwarae. Os gallu ti...
Mae'n siarad os audio chat a webcam wrth i ti chwarae. Os yw'n gallu de? Sut dwi'n adio chdi fama ddo? So my riddles and two secrets be led if they aren't already over your head. Oh, PSVR. Yeah, dwi'n meddwl Oculus sy'n ni yn iwsio fyd. So, efo'r Oculus ti'n gallu projectio monitor chdi o fewn i'r Oculus. So dwi'n meddwl fel as dwi'n neud o, ond ia, so ideal. Dwi'n meddwl y workaround sgynna fi di reid y chat ar sgrin tra'n dreifio. A ella swn i just fewn chat, fewn voice room yn Discord chdi. Ia, dwi'n efo chdi fan. So ydyn, sa'n gallu just jumpio. Ia. Dwi'n ffansi wneud long stream o chwarae Euro Truck yn VR, de. Just i neud fi'n honco, dwi'n meddwl. Iawn. Mad John. O'n i literally'n stuck yn fama am 3/4 awr gyda. Ti'n mynd nôl ymlaen, de? A wedyn ti'n sylwi wedyn yn y twll bach yn top. Na fan'na. Ti'n mynd i jumpio fo. Gwrs be ti'n neud. Wedyn ti'n sylweddoli wedyn, mae yna bwtwm select, sy'n neud hynna. So ti'n trio... Ti'n gorau i mwyn fyny. Ia, mae'n chydig bach o'r spot house, y blaw, hwn yn hollol trash. So i mynd i fyny twll yna, ond i bai ti efo'r manual, mwyn siŵr ddylai fi fod efo'r manual. Ti'n gorau pwysio select a wedyn pwysio up syth ar ôl o. Ti'n methu pwysio select a up yr un amser. I ddim yn gweithio. Ti'n gorau pwysio select a fyny wedyn. O'n i yma am ages. Mad tai yma. Your face. Mad Dan. You don't have to be mad to go to Arkham, but it helps, yeah. So we're going to be a version PC Engine of Spots House. So look at that. Discover the treasures, revealing their jewels. Open the locks with your world of tools. Dim yn rili'n riddle ydi. Os dyn oddly dim yn golygu fydd yn riddle ydi. Mad Paul. Ni'n gweithio fo Mad Paul o blaen. Hwn yn chwarae union fatha... Dwi'n codi fel. Credit is given where credit is due. Come round again and you'll get it too. O, iawn, oce. Yn mynd lawr. So mae o'n select a fyny. Yn mynd i fyny. Yn mynd i lawr, mae o'n ar button lawr. Cannibal. Maniac. What am I doing on?
Ydy o'n socially acceptable I licio Batman Forever? Dwi'n rhaid I dall. Os di pobl yn cael licio Batman Forever, dwi ddim. Hold on. Be dwi'n joio wan ydi y holl real estate mae'r game efo. Just un band yn canol. Creditor. Oh my god. Ydy'r social commentary yma. Oop. Hold on. Beth ffordd hyn? Na ddo. O'n i'n gwachio Giant Bomb un tro, gyda'n siarad amdano fo. Oedd o reit nuts y stori dwi'n cofio iawn. Be? Oh my god. Fire Eater. Dwi wedi cael practice efo controls yn gynnau cos o'n i chwarae Donkey Kong Country. O iawn ideal, so neu YouTube. Antifreeze. Ie, so oedd hwnna gyd yn motion captured dweud. Fatha hwn. Ond tîm Mortal Kombat di neu hwn. Oh my god, bydyn. Wel, so mae bat... Oh my god. Hold on. Mod retro? Be ti'n fel mod retro? Be, mod I hardware lle? Os dwi'n mod I hardware, yr un peth dwi wastad yn meddwl sy'n cool, os dwi byth prynu, ydy'r GBA consolizer. Mae hwnnw'n edrych yn... Os ti eisiau mod sy'n really neud stwff. So mae rhywun, basically, mae'r boi yn... ti'n gytio GBA standard. A ti'n rhaid efo'n box a mae'n HDMI output. Dwi'n meddwl rhywun ar dy Discord di cael o, dwi'n meddwl. Mae hwnnw... Oh my god. Riff yma. Ie, y GBA consolizer yn edrych yn cool. Swn i'n dyn cyfeithog yn ariannol lle, dim yn emosiynol. Swn i'n sa bob dim TV dy cael neud gan analog de. Dwi yn meddwl ma'n just stwff neis yndi, ma'n just yn neis stwff analog, so...
god. Dwi'n meddwl fod y scene retro. Yes. Mae scene retro yn lle weird, cos dwi'n meddwl sy'n neb yn rili'n gwybod be. A dwi'n meddwl mae chydig bach yn stuck in the mud. For instance, fi efo'r Mister. Ar un llaw mae'n awesome. Yn llaw arall, mae'n mynd i ddal y scene yn ôl chydig bach de. Cos mae pobl ta chdi a fi mae'n gan sy'n rili fewn i stwff retro. It's a very niche thing de. So, da ni'n anodd i plesio amdan. Hyd os chdi'n cael y beth gorau. Hyd os analog yn rhyddhau rhywbeth sydd bob dim 8-bit, bob dim 16-bit. Mae analog yn rhyddhau o. Mae'n berffaith. Gych chi HDMI, gych chi S-video, gych chi RGB, bob dim. Fydd na rhywun di wneud fideo yn rôl yn cwyn amdano fo. Dwi fod o'n dropio frames, neu dim yn 100% iawn. So dwi'n meddwl, fel gang, fel criw, mae y retro enthusiasts yn anodd plesio de. Ond, mae analog yn... Looking for savings, check all around, raise up your interest and tell what you found. O ia, sy'n byd yn plesio ni. Absolutely ddim byd. Hyd oedd y Mister yma. Beth ti'n meddwl ydy'r technoleg y Mister yma? Dwi'n cyfyns mae'n elfen bach yn rhaid reswm mae Mister yn boblogaidd ydy mae o yn open source a da ni'n teimlo da ni'n cael one-up a bobl. Dwi'n meddwl. Dwi'n lyfio. Jack yw yma. Maen nhw'n mynd i reid y stwff o flaen yma. Ond, a fydd, un peth dwi'n teimlo efo fatha... O na, pen yn hyn i fi. I'm Batman! Wow. Hollol. A fyd, mae stream yma yn dangos yn berffaith hefyd sut ydyn ni. Batman Forever. It's an awful, awful game. Ond i'n chwarae fo. Sa hwn di dod allan wsos dwytha, so ddim hyd yn sbio na fo. Ond cos mae'n retro, dwi yn cael yn cicio ni yn gan Saber a Darks. Oh my god, be di bod yma? Be?
samurai. Dwi'n mynd eich samurai de. Don't judge a book by its cover. Face. If you should finger a quad of these prints, a prize will be yours to make criminals wins. Yakuza. Na, dwi'n rhaid i gwachod yr Mandalorian. Dwi'n gwybod y references I gyd o that it. Dwi'n boi Star Wars, really. I watched nhw'n cinema unwaith, a... Di'r ail gyfres ym allan, wan. Dwi'n gwybod mae Baby Yoda yna fo, a fod un o'r Boba Fett's yna fo. That's about it, really. Dog! I'm the dog! To get to the bottom, you must first be on top. Then you can grapple with the problem non-stop. Ie, dwi'n gwybod beth o da am hwnna fyd. Y boi nath ni Jojo Rabbit, de, boi New Zealand a sy'n neud o, de. Mae'n reit ffasiynol o'n di. Bloodfire! Face melts down. Na, dwi fatha, efo Star Wars, dwi fatha, pan ma'n dod allan, a'i watcha nhw yn yr wsos gynta na, dwi'n joio nhw, a na fo wedyn, dwi dyn. Dwi di cael yn ffil, dwi roed yn mynd I watcha Star Wars, mae hwnna'n shit. Dwi'n meddwl mae'n ffasiynol I ddim licio Star Wars. Mae ffasiynol mynd I gwachad ffilm Star Wars a mynd, na, mae hwnna'n wrong. Dwi'n meddwl, oedd Cagewill Sheep, dwi'n gweithio efo fo, sydd y chat gyna. Mae o'n... dwi wedi cael y rant ma'n mwyn unwaith efo fo. Alla I'm dioddar... Fuck. Alla I'm dioddar fans na sy'n mynd... O, mae'r plot yn wrong. Fatha'r un dwytha ma. O na, mae'r plot yn wrong. Fyswn, so efo 2500, fysa PS5 yn yr sa PS5 yn yr list na. Ti'n meddwl, swn I reit boring. Sa rhaid 2500 I fi de, swn I yn PS5, swn i'n prynu
uffar SSD dryd iddo fo. So yn prynu uffar o PC fel lot o storage. Oh my god. Ia, so mewn chydig fydd nhw'n rhyddhau list o compatible external hard drives, which fydd i ddadl stwff yna fo. Oh my god, dwi'n marw. Ond, dwi'n meddwl, yn y dyfodol, fel ddim dymaen rwan, cyn i streamio actually fod yn norm, dwi'n meddwl, it's all gonna be about the space, de. So, os dwi'n 2500, so dwi'n gwario 1000 da hwnna ar storage, de. Dwi'n meddwl swn i'n, de. So level skip hwn, so fi ddim... sydd ddim yn atab da, dwi'n gwybod, mae'n atab reit boring yn nhw. Ond, level skip. In the option menu, press left, up, left, left. Left, up, left, left, A, B, Y, A. New menu. Dwi'n bo. Mae storage rate drud ond dwi'n meddwl am y super fast storage lle. So fatha'r Western Digital Black a felly. Stwff fel la dwi'n yn siarad am. Ond, ti'n beth dwi'n cael atab mwy diddorol i chdi. Mae storage yn atab rhy dda. Dwi'n gwybod be dwi'n newid ddewis yma, de. O, ta be. Chai fi nid o. Chai fi nid o. Gotta do it. Gotta do it. Gyd i backseat helpu gymaint ys isio. Just newid o. Try newid the end of thing. Donkey. Na i addo i chdi, na i fod yn impartial ta'n chwarae hwn. So, paid y poeni. Na i fod yn more impartial. That's awesome. Donkey. Donkey Kong Country. Done. Iawn. Lle dwi'n newid yr options i wneud o'n dda. Fanna ia. Look at them graphics. Ideal. Dwi'n goffan? Naddo. Yes. Sure, cocktail.
Neu... Dwi'n meddwl dwi'n dall beth sy'n mynd ymlaen ar y sgrin. Ideal. Nôl i'r tŷ. Waw, sbio! Dwi'n gallu abiwsio hwnna. Os dwi'n mynd nôl na. Sbio, go iawn. Dwi'n di speedrunni hwnna. Be di... Dwi'n gorfod cael certain amount o bananas. So cool. Be? Be di... fucking... Ni'n gwybod Meli, dwi wedi gweld rhywun yn chwarae hwn o blaen. Woo! Balloon. Be? Be sy'n mynd ymlaen fan? Dwi'n beth yma. Sbia? Dwi'n cael secrets me i gyd. What? Iawn, oce. Poor gamer. Be dwi'n cael yr ostriches na? Dwi'n cael... Wow, look at them graphics. Dwi bron yn gallu dweud beth sy'n ymlaen ar y sgrin. So dwi'n all joking as... Oh, actually na, dim all joking aside. Dwi dall ti'n lyfio'r gem yma. O gynnach chi Super Mario World ar un amser? Ta hwn oedd platform i chdi? Iawn, oce. Fair enough. Dim mister fi dwi'n take that back. Dwi eisiau mynd lawr o fanna. Na. Diddorol. So gynnwch chi Super Mario. Pam ni'n mynd jumpio ben hwnna? Cos mae'n spiky. Dwi'n gweld wwan fod o'n spiky. Good game design.
Sydd... Oh. Hwnnw'n atgoffa fi o Batman Forever yr SNS. Sut dwi wedi... Sut dwi wedi gwneud y jump na? O, pwy ma'n top. Oh my god. Ah, dwi'n methu o da. Ah, this is good. This is good. This is fair game design. Crash, ie. Nes i roed cael crash. Sgyn i'n byd yn erbyn crash. Ond sgyn i ddim connection o fo. Ah, dog a'ch iwch. Yep, prymu yn y top. Sut mae hyn yn good... Sut mae hyn yn good game design? Ti'n gael gesio? Paid di jumpio. Dwi'n mynd... Oh my god! Pam yn y... Ah, iawn, oce. Ah, skills. Iawn. Iawn, diawl yma'n cael fi bod ton di. If you... Oedd o mor gwylod allu to fod fan'na. Oh, for fuck's sake. Sa neb erioed y pasio un yn hanes y byd. No way. Dwi'n gwrthod derbyn. Dwi'n gwrthod derbyn fod hwn yn doable. Diawl yma'n cael fi lot de. Fuck off! Be ar hwn? So two player... Oh, sbia!
bit too much ddim yn... Problem fi fe hyn ydi. Ti'n cael gweld o, ia? Ti'n... Mae hwn wedi cael ei wneud i chdi fythu tro gynta. So, no way ti'n gallu pasio hwn. So os dwi'n lawr fan 'na, dwi'n marw. Ond dwi'n ddim yn siŵr, ynddo. Dwi eisiau goffi. Waw, dwi'n gallu gweld o'n. Ideal. Pro gamer. Pro gamer. Ai Cranky Kong ydi Donkey Kong yn Donkey Kong greiddiol. Dwi'n unig bit o... Oh my god, gwydi. Dwi'n share gan. Donkey Kong gyntaf neu fi gwydi. Dwi'n mynd allan gwbl hwnna, beth ffern dweud fi. Okay, I'll do the level for you, now! Only kidding! I could get through to Donkey Kong Country with only one life, easy! The crafty croctopus corners his croc. If you bounce on a keg off a wall and jump on it as it rolls back, you can ride it! Twiddly impressions. Don't at me. Reptile Rumble. God, dwi'n gweithio ydyn be? Callia. Oh, box edrych yn bwysig. Wow, look at all this platforming. Skill. All skill. Ie, dwi'n mynd am hi, mae an amlwg yn mynd dwi'n gamer. Pryd ffyr yna. Ah, oh,
Mae hynna'n cheap. Oh my gosh, swimming level. My favourite. Right, home again. Ie, dwi wedi dangos again eto. Ie, siarad fory, ideal. Diolch am dod I fewn. Just mynd I streamline o'r game ma. Come on, dyn nhw'n fair. Sbien yma ar fucking swordfish na. Dwi'n ofyn dweud beth drog am y game so dwi'n mynd i hyn. Retro, Retro. Retro. Mister, fel yna. That's correct. God, I'm waiting. Okay. Let's get to the nitty gritty of this. Be sydd yn crap? Ti'n be? Awran o Rondo of Blood ar y PC Engine. Naci. Sorry, dwi wedi meddwl eto. Dwi eisiau palette cleanser ar ôl Donkey Kong a Country. So dwi wedi get rid of that. Ow. Hwn. PC. Yeah,
O, dechrau. CD. Start. Select. O, pwy gaeth y coin dwi. Coin. ABC. No. Okay. Bydd si... Arcade. Be sy'n dda? Be gael chwarae sy'n dda? SNK Capcom. Oh, it's cool. Ysdi rhywun efo rhywbeth Neo Geo yn mysio fi chwarae. Gowch shout. Be gael chwarae? Dwi'n dda yn Street Fighter? Let's see. Let's have a look. Sure. Street Fighter 2 Hyper Fighting. Ooh, fighting. Street Fighter 2 Hyper Fighting. Done. Iawn, di fanna. Mister. Ac chdi allan. Looking good. Looking good. Maybe awr I off yn hwnna. Ooh, buttons. Right, left, down, up. Round 2, fight! Oh, dat is je vijand.
5 credit, 50 pence yr un, £2.50 a Street Fighter 2. £2.50 a can of Guinness. Okay. Ooh. 5 credits, let's go. Allai completio Street Fighter 2 a 5 credits. Round 1. Fight. Street Fighter Legend yma. Attack me if you dare. I will crush you. The Jungle Man. Round 1. Fight. You win. 50 pence mae'n para there. Round 2. Fight. Oh, fel Blanca di bogey team fi, bogey player fi. Round 1. Fight. Classic Guile theme. Taking the than cocky. Oh. You win. Round 2. Fight.
pence man parry fi. Insurance. Clear insurance and all. Round one, fight. Hadouken! 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 Trick. Ja. Holy beats, ja. Oh, come on. Round two, fight. Hadouken! 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 Ooh, doesn't look good. Lots of Dukans there. China. Round one, fight. Your face. You lose. Round two, fight. Hadouken! 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 First 50 pence, lass. Oh, good
woman in the world. 9, 8, Hoi! Stiekem een can. round 1, Ja. fight! You lose. Round 2, fight! Sy'n mynd gael bod so. Jumpio. Pro playing. Dim chwarae fatha Round 3, sort of dick. Jumpio. Oh, come on. Round 1, fight! Ah, jumpio. Jumpio, naci. You lose. Round 2, fight!
Ti'n chwarae'n cheap, dwi'n dal yn colli. Ah, seriously? You lose. Round 2, fight! Sagat. Round 1, fight! Uppercut! Tiger! 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 Uppercut! Tiger! Oh my god. Uppercut! Tiger! 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 You lose. Round 2, fight! Uppercut! Uppercut! Tiger! 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 Uppercut! Uppercut! Tiger! 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 Uppercut! 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 Tiger! 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 Uppercut! The cheese is strong. Round 3, fight! Let's go. Uppercut! 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 Tiger! Uppercut! Tiger! Uppercut! The cheese is strong. Okay, mae John Lee wedi cymryd lot o pres off fi. Dwi'n meddwl dwi'n literally lawr i 1.50 pence. Fight! Uppercut! Tiger! Tiger! Uppercut! Tiger! Uppercut! You lose. Oh, oh, oh,
Un credit ar ôl. 8, 7, Nag oes. 5, 9, Un 50 pence. Tair pint. Dwi ar y tair pint o'n. Round 1, fight! Ie, mae i Honda is cheap yn y gem ma. Round 2, fight! Oh, come on. You lose. Round 3, fight! Efo. Efo. Round 1, fight! In your face! Round 2, fight! Oh my god. Tower elephants. Top high level player yna. Japan. Round 1, fight! Okay.
fireballs. That's a lot of damage. Yn legit y mils fi'n completio Street Fighter. Swn i heb di dewis o dda arall. Wel, diolch os mae rhywun yn dal i sbio. Ie, diolch os o bobl yn dal yn watchad dwi'n gorffen o wan. Ie, dwi angen dewis un gêm call as sticio fo. Nath y Batman Forever yna. Dwi'n blast o'r gwy. Ond ia, diolch o fawr. Wel eich chi yn y fwydyr nesaf.